Nando Ribagé. Nando Ribagé, un chispa di una produzione con Nando Chirino in studio, creando. E Awe è artista a lanza il más reciente cantica e videoclip Ain't No Sunshine. Dentro la ruba sul programma Nos Mainta, adatta e cantica del genere compa. Ain't no sunshine when she's gone. There's no one when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. A canción lo queda, una canción echt, la que nos visa ainda está herkenbaar, pero toch bailable, manera una canción así, no una canción triste, pero toch nos te senti che alegria, dentro. Comunque è vinto una canción cover pero mi tratta di pone Nando Chirino, toch dentro e flavor di Nando Chirino, mi si chiede dentro, con cada vez con antenne, un PS, non ti bisa, Nando ti Ribagé trovi. I know, I ought to leave young thing alone. Para obtener el derecho para remake un cantica será más fácil que tempo, según Nando. Ahora que tengo varios instantes en Cuba por botar Easy Song, botar la cabeza DistroKid, botar CD Babies, tanto botar cercana, tanto na mes ta cana un caminho antes nos mestra cá. Na mesa soro também para eigenlijk para turcos cana den e caminho com e mestra cana legalmente. Anytime she goes away. Danke na Tele Aruba e danke na Aruba totalmente. Hey, one love, Anto Nando Ribagé. Aldrich Warleman, Telenoticia.